Kućni ljubimci ili kako kućnom ljubimcu uzvratiti ljubav. Kućni ljubimac je životinja koja živi zajedno s nama u našem domu. U prošlosti su ljudi životinje koristili isključivo u lovu ili kao hranu. S razvojem civilizacije počeli su ih uvoditi u vlastite domove, uglavnom zato da im prave društvo. Mnogi ljudi odabiru kućne ljubimce koji dobro prihvaćaju djecu, ali prilikom odabira moramo voditi računa o troškovima za hranu, da imamo dovoljno prostora za svog ljubimca i da im moramo pružiti svakodnevnu pažnju i njegu. Psi su životinje čopora koje su spremne prihvatiti čovjeka i učiti od njega kao od svoga vođe. Oni su zahvalno društvo i uglavnom su odane životinje, ali vrlo su ovisni o čovjeku i za sebe zahtijevaju mnogo pažnje, od hranjenja do šetnji barem 3 puta na dan po pola sata. Želite li omogućiti svom psu kvalitetan život, potrebno je svakodnevno održavati higijenu i redovito ga voditi veterinaru kako bi se spriječili nastanak bolesti. Mačke ne treba voditi u šetnji i one su emotivno mnogo nezavisnije od pasa. Ipak, dobro surađuju s ljudima i poput pasa uglavnom dobro prihvaćaju malu djecu. Za život u kući ili stanu trebat ćete posudu s pijeskom za obavljanje nužde. Mačka voli imati miran i topao kutak za spavanje i ljenčarenje, čak 2/3 dana, odnosno oko 16 sati. Mačke su vrlo samostalne, zaigrane i privržene. Jako se vole maziti, ali ne na naredbu, već kada one to odluče. Ribice nisu društvene, ali su živopisne i zanimljive za promatranje. One su najbrojniji kućni ljubimci. Najpopularnija vrsta je zlatna ribica, otporna i laka za održavanje. Akvarij za ribice s biljkama i ostalim ukrasima može postati i ukras u domu, bez obzira na veličinu. Morate voditi računa o tome da voda iz slavine nije pogodna za punjenje akvarija zbog količine klora koji sadrži, te ga treba ukloniti specijalnim pripravcima. Od pripitomljenih ptica najomiljenije su papagice tigrice i razne vrste zeba, odnosno kanarinci i češljugari. Papagice tigrice su vrlo inteligentne životinje koje zahtijevaju pažnju i vole kada im se priča. Zbog svog pjevnog crkuta od 1000 vrsta zeba najpoznatija i najraširenija vrsta je kanarinac. Za držanje ptice prije svega vam je potreban kavez u kojem će ptica moći raširiti krila. Neke su ptice vrlo inteligentne, druge su vrlo društvene, ali sve ptice zahtijevaju gotovo svakodnevnu pažnju. Ako želite da vam društvo pravi hrčak, zamorac ili kunić, od opreme vam je potreban kavez, stelja, hranilica, pojilica, igračke i kućica. Iako su mali, iziskuju malo više brige i čišćenja. Neki se vole maziti, dok su drugi vrlo povučeni. Svi glodavci moraju imati dovoljno dnevne aktivnosti i ne bi smjeli većinu vremena biti zatvoreni u kavezu. Možete ih puštati da se slobodno kreću po stanu, no pripazite na strujne žice i kućne biljke koje mogu biti štetne po njihovo zdravlje. Loše podnose stresne situacije, osjetljivi su na propuh i ekstremne temperature, bilo da se radi o velikim vrućinama ili hladnoći. Male američke slatkovodne kornjače ili crvenouhe kornjače su kornjače tople klime. To znači da ih morate držati u toplom, grijanom terariju s vodom posebno pripremljenom za kornjače. U dobrim uvjetima jako brzo rastu. Voda u terariju mora biti dovoljno duboka da kornjača može plivati i roniti, jer hranu može progutati samo kada zaroni. Jedan dio terarija mora biti suhi dio od dobro odvojen od vode gdje ćete stavljati hranu. Vodu bez obzira na filter treba mijenjati jednom tjedno, a iza terarija postaviti rasvjetu. Svako dijete koje želi kućnog ljubimca treba znati da je to živo biće koje treba njegovati i paziti baš kao što je to svakom živom biću potrebno. Stoga razmislite, imate li dovoljno vremena za vašeg ljubimca u sve školske i izvanškolske obaveze i aktivnosti? Imate li dovoljno prostora? Koliko je novca potrebno za svakodnevnu njegu, prehranu i posjete veterinaru? Je li netko od ukućana alergičan na perje i dlaku? Vole li svi ukućani životinje i vrstu koju želite nabaviti i da li se uz njih osjećaju ugodno? Vrlo je važno da su kućni ljubimci pod stalnom veterinarskom brigom. Redovita higijena kako ljubimca, tako i njegovog životnog prostora također su izuzetno važni. Može biti štetno ako se ljubimac previše hrani ili ako mu se daje hrana koju ne bi smio jesti. Kućni ljubimac nije igračka. Sva zaduženja oko brige o kućnom ljubimcu treba dosljedno ispunjavati kao radost i vaš kućni ljubimac će vam uzvratiti velikom naklonošću i ljubavlju.